Talo falama malo le soifua si mai le whaafonga I tara mai Australia a le radio Samoa. O tangata Australia yei student loans po no ngā tupe tau tamai tia onga o le a benefiti mai swinga wa whaia e whaatatau ia ieinga o lato no ngā tupe ia mawhaiei o na whaatau ni o lato whale ma na whaamtaranga lea a Jim Chalmers le teu tupe le tunu. I se pepa o whaamtaranga whai whaatasi mai ma le minista o whale Claire O'Neill wa whaeroa ia le minista o aonga Jason Clare, ma le sui teu tupe o Stephen Jones le whaamaonia o ia ripoti. O suinga mo I lātua I student loans o le a amata na whaia whaatanoanga ma le APRA e whaatatawina no ngā tupe ma le ripoti o ai tā lafu. Rono winga le a mawhaia na whaatuatua na I sira whare tupe I student loans pe a whaia mawhaia le tangata o tārosanga o na ngā whatia le tongina o lana ai tā lafu I le taimi whaatunanga ina. O pālota whaataitai tanwei nei na whaia le 9 News, na whainua ia le so whaatasi po le Coalition, se whainga whaawai fo e whaatangai tangata ebe e se mai tupe mai a lātou supa, e whaatawai o lātou whale. Au le vanga whaia le reiba, ua pāsia se furu piriona, o le whaaputunga tupe whaatupe a inisi whale maututongi whaalawa I tele, o mata upula vai o lo li rifa iei le mai tau o le atunu, e fua iei a lātou pālota. E tō rua tangata whai ngā ruenga le New South Wales Health, wa whaase e ese mai mao lātou tō whinga po ngā ruenga I le wharamai Bankstown, a o whaiera sue ngā leo ni ata wāri ae, o I la ua ia mā la whaamtaranga wa whaia whaasanga I tangata Israelu, I runga o upenga ta whaelangi. I se whaatanoanga I runga o upenga ta whaelangi o whaeruai, e whōringa o whaieni whaamtaranga a tausi soifua ia po nurses, e whaapea o le au la whasioti ngase Israelu, pe awane e whai tong fitinga. Pai mai o le isi video o lo whaerua mai ai le tō rua lea, o le isi whai mai o ia o le fō mai, ma o lo vai ai le video le rā e ina o la tōngina a le Health New South Wales. Pai mai o le isi tangata whai ngā ruenga o le tausi soi fua foi, sa whaida na whaamtaranga, a whai e o atu se Israelu I a teia, na te re tōng fitia a e whasioti. O le isi tausi soi fua o se alii, sa ia whaamatala ua iei se Israelu ua ia whasiotia. O lo wha wau le sore su enga o le nei mata upu ma wata ua isi ripoti le wha noa noanga o le ri pāremia Australia Anthony Albanese I ia wha matalanga. Wa fola le whainga malo le federale le federal government a whai ai le ai lava sa isi company e fesoson nene I le Rex Airline o le au lato fesoson nino iai pe a le ai lava sa isi company e fia whaataua. O Junior le tausanga na te nei na whaale tonu e le company whaale le lea, ma whiriwhiri ai le company le Ernst & Young la tau te mata I tuina. A whai a tau nuu lea tūnanga lo na winga o le urua I whaale le lea o le a umia le whainga malo, ma talu mai le a whaipsera wiwa se fulu na whaatuto tasia I le Qantas. Whai mai le pāne mia e tau le whaale le lea mo tangatoro o mau no fuanga mautua, ma lo ngā lue whaatasinei ma administrators o le company whaelele, e wha mauti noa e wha awau pia whai ngā malanga I tua atua uni o le tausanga nei e au fiai ma le sila I whesosoani o o awa noa ne mai le Commonwealth. E le ilevo na wha idua le whai ngā malo le tu ino le varu se furu miliona e wha atu mawina I pia ala waa a le company whaelele. O se suenga leo na poloka I se mga ala I North Sydney le tau na leina o na opopolenga I se aitema sa ta atia I le footpath. Whaasaina le vaenga leo le awala I le Vau Blue Street ma le Pacific Highway au le itaina le valu I le tau na le lai North Sydney. O ata na maua mai lea no fuanga wailoa tuai le tele o ta avale leo ma ta avale le wharamai I lea whaai tū. O whaai leo a New South Wales o se aitema I le mai loa po lea sa maua I lungo le awala savali po le footpath ma uafu ai papolenga mo le saunga le mū. Na siaki le aitema ma toe ave se ai le whaatanunga I poloka le awala ma whaai loa ua saunga le mū le no fuanga. O lo tāria sa whaamaninga mai leo tu sa rea aitema a po ai fo ina tuina I lea no fuanga. Tala muli, mo le manuia tau mawhai ngā Clive Palmer e toi le stala le vanga whai le United Australia Party o le UAP a o lumana iei le whai ngā pālota le federale le tausanga nei. Sa wha leo ngaina le stala le vanga whai le eide mai o le whai ngā pālota taruai, ma ilalo le tūla whono e le mawhai ona toi le stala. Walu ina e Palmer le mata upu le whaamsinonga peitai le watu ina mai le whai unga e le manuia le whinau ma tatau ona tatongi le tau o le whaamsinonga. O le pālota taluai na mawai le United Australia Party, pālota sidia ma le ono se lau wafe le moto sui,
ma le siria ma le 5 afe o palota i le senate. Tarana le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia saruru ia manuia tele whea au matiu te o whenga iai. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O mana o mie e oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau whi malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana i le mātou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mō nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Eva mai, ia música mais se vai. Eva mai, ia música mais se vai. Eu vou levar, e fate ai lo vai na luenga. Se pau atui, se pau atui o e fate ai maleva. Eva mai, e a música mais se vai. Eva mai, e a música mais se vai. Eva mai le pese, fa luci mai lonti non so a fefete. Silia tulena. No lo fe Eva mai e a música mais se vai. Eva mai e a música mais se vai. Ua e alu atu manga ia tula ue vanga i le fale kalapu. Eva tui o ma whaatalo whaatui a maua mai sa uwhangu. Eva mai i a música mais se vai. Eva mai i a música mais se vai. Ia e mau tinoa o
o le tamelo tula mai su tasi minuto mo te ale tula fa tau tua le radio Samoa so lima e va tolu a mo o le fa wina lava tau tua le radio Samoa o mai at po tau tua mtamela tlainga ia ponga mua po tlainga para sana fai se mon Francis Ioane to po me po len tau tua i le aso ata ia ia ele po si le fia tato por clame manu i fale ia pe on silfia ai ele to tau pa iloina na mavano le atunu no fale sa tu ia ma ele au langa foi ala ua portua ia mele ma ia ga le manu poble manu ia ele tu lava tau fale tele por so so ani ro apena po na mo ta tu tangata ia ai mane la morta fio fio mai man manu le atunu u la fa fonga mai ia malau whanongongo foi e le mea tāua loo papena foi ona la tana mai ai lea vai aso mene vai aso ia po e maua i tātou nanga po i tātou wo fo lele ia ma le ma lama ia e moane le ata ia o lua whale ngai o nunga ke le lopo o whesa uai ia e whatalopa atu le ngang whaaloalo a mea e whatau paale o ona e whatalopa atu ai mau e whianga whaitua e mele palamo ia me spole finga le malu pop le manu ma no lava le tau wasa mai o ma nei le tau leo tau paolo mai fatala fatu ngang fa no Pe fatala fatu lo fionga taito ia fatai fo I mole au nanga I le mamalo le atunu I le through radio Samoa ia malo level so I fu manuia fatala fatu fo I le mamalo le atunu o fa fonga mai le ne fiafi te mama tina ia o whawhengainga mwhalatua a me se fo I whanau o whengai maonga. Ia, ma low level so I fua manuia. o langona le tasi whaitua e mene ia me sa leo tu amtu mai poronga tono mai yaso ia le ma ai sulu tino matango pia pere no lani le mai mantua I fale na ia moa o lau I ula e pou toa ia le fio mai matala mai foi au ia o mana e foi o tato felo ai foi ona ua o lani fale mai ia le fio ngai sabe oi le ai ke le o mauti noa e ke o se akula gana ia o lai malanga se oso vane vo le swapa ia le ia taua ia to foi mai polan tau tua il vai aso fo mal vai aso e mele ma le manu ia manuia papai kionga io taito papai mo lava no io paso folo le alman le vai aso la tu ai patalo fatu foi ia foi lo fionga ia foi il malu fatu nu io o le nganga lava lea papai mo manuianga ma tanga papai malo papai tonu pe lava nga ia se no sa noanga se tana fo ia taito tonu lava pe no pa tu no farsa tu ia ma manino ma tole mai ne ia ni si tu langa fo tau pa lu pe sa se fo malo le tonu ia ne lava ma tango fiolo mo lu si fonga ma tango fie leva yaso maleva yaso ia o lopa pena fo na mau se mele le tato tonu sulu fa ia tu fo e fia mau so sani ia wa tato e fo te mi ar pong sai ia e mone le ata ia o fa pena tinga ina tato ole city mo le te va ia le malu. If someone wants to make an offer to buy a property, what is the minimum deposit they can put down, and what's the minimum number of days for finance to be satisfied? Yes, thank you for the question. So the minimum deposit usually also known as a down payment for a home or property when making an offer, the minimum is usually 5%. The normal can be anything between 5 to 10% of the sale price or the price on offer. Right. Now, that's the usual, the minimum between 5 to 10%, but many times and on occasion, people can also make offer a dollar value below the 5% as well. For example, it might be $30,000 or $20,000. But that is the usual, is 5 to 10% of the sale price, which is more common. Now, for your question of the finance, to be satisfied, how many number of days? Now, we must refer to them as working days as well, because when we say working days,
much more clearer and more specific, because we don't want to confuse with weekends as well, or public holidays. So it needs to be working days. Now, for the number of days for finance, now this is probably where Emile might be able to add to this later, but probably throw something at me for saying this. But we try to go anywhere from 5 working days to 15 working days. The norm, from my experience, is usually 10 working days. But sometimes it depends on the workload of the banks, because sometimes we need to go 15 working days, and on occasion a little bit more. But that is also where I would say, for anyone who's making an offer, to talk to your mortgage broker or your bank first to ask how many working days do you need for the finance. That's really good. So what's the best way? 15 days or, depends on the malu? Yes, because what we're trying to do is also, if it's too long, if it's 15 working days, or sometimes I've even seen 20 working days, too long. That can be from the eyes of the owner who we're trying to make an offer to purchase the house. 15 to 20 working days can be too long, because what that means is it's 3 weeks. 3 weeks that the property is now tied up and committed in an offer, and that's 3 weeks that they can't accept any other offers. So this is why, as agents, we're in the middle trying to negotiate terms that will help the owner, but also be good for our buyer as well, and trying to negotiate and meet in the middle somewhere. So I would generally say 10 working days is probably the safest amount of time. But then again, it's not quite up to me. That's why I'm always saying to my clients to talk to the mortgage broker or the bank first and see what their advice is. Very good. How can you help the families that are looking to buy a new home, Lemalu? And is there a cost of your services if you help a family find a home to buy? Yes, very good question also, Taito. So the way I can help home buyers or our people to look for homes, I can help to screen the homes, have a look at the homes first from a market point of view. So some of the services that I offer, and I must add, the service is no cost. So when I help a family or a person to buy a home, there is no cost. I do not charge the buyer anything. It's how it works. Just for your information, we're going a little bit to the side here, but how it works is that if we find a home that we like and we make an offer and it's accepted, then what happens is that listing agency, or whoever the listing agent is, their office will pay my office, and my office will pay me. Oh, that's good. So it just means that no money changes hands, especially from the buyer's point of view. So it is, you can look at it as a free service, but how I like to help is that I like to look at the houses that the buyer's looking at, and I will look for things like, look for any signs, any red flags, or anything that doesn't look right on the house. It might be looking at flooding zone. Was there any flooding? It might be looking at what's the house made of? What is the cladding? Is it brick, or is it weatherboard, or is it weatherside or plaster? Now, weatherside and plaster, they are materials that have in the past been a problem or an issue. Plaster, for example, was a big issue back in the 2000s with this thing they called the leaky building syndrome. So this is just one of the things that I will look at to make sure, and I will advise my client, the buyer, hey, this house is a plaster home. Just be careful around it. It doesn't mean it's a bad home. Right. You just need to be a bit more extra careful around how you send the inspector in to have a look at it. I think that's a good way, Lemalu, to be honest to our customer, tell the truth whenever. Otherwise, end of the day, they come back to you, Lemalu. Thank you so much. What's your view of the property prices they're doing in the moment? It is good to buy and it's good to sell, Lemalu. Good question too, Taito. So my view at the moment, and this is just my view of what I'm seeing in the local markets, and I work a lot around the Manukau, South Auckland area, and sometimes a little bit outside.
in the main Auckland area. But what I'm seeing at the moment is that the prices they're still a bit flat, if you like. They haven't really started to rise as much yet. Now, the last 12 months have been very tough for everybody, and that's in the property market. It's just meant less properties have sold, less buyers have been there. So it just means that the properties haven't sold. Not many have sold. Not many have moved. And it just has meant that owners who have been on the market the last 12 months have had to drop their expectation of price. And so that's resulted in probably the last 6 months where prices have flattened out. So in that sense, looking at it from a buyer's perspective, it's most likely a better time to buy now while the prices are still flat. And also while the interest rates are coming down, which Emily will be able to talk about a bit later. But buying now while the price is flat, because there will be a time where the prices will start to go up again. And that just means paying more money to the banks as well. You don't need to pay more money, Malu. No, you need to save more money. We all need to save more money. Yeah, I think it's the right time to buy, you know, because if you look at the market at the moment, it's very low at the moment. If you wait too long, that's, you know, it's getting worse. Thanks, Malu. Can you explain how you set the price contracts works, Malu? Yes, so just in terms of a set price, it's also known as the set date of sale, or also known as a deadline sale. So this sale method, how it works is that when buyers go online and they see a house and it says set date of sale, or like I said, deadline sale, all it means is that there's a date that's been set by the owner and the agent, and you have to be ready with your offer to present before that date. Because if you come after the date with an offer, will be most likely be too late. It just means that set date, if it's say in 2 weeks' time, then you need to prepare your offer to present to the owner before 2 weeks. Because what will happen in 2 weeks' time is that the owner will be looking to sit down with the agent and look at all the offers that have come in, and they'll make a decision on that date on what offer to accept. So as a buyer, you could lose out if you're not ready. But Tato, if I can just add as well, one of the most important things, just with the set date of sale as well, is that you can also add in your conditions into the offer as well. But you just have to make sure that you're in time, so you don't miss out. Very good. We come to the end of the how does buying an auction work, Malu? So, how I mentioned before about the set date of sale, and you can make an offer with your conditions. Auction is the opposite, because when you go to bid and put your hand up at an auction, it means that you have no conditions. It means that, for example, there will be no time for you to conduct a building inspection or a building report. The condition just means that you can see it as a safety net, if you like. So if you go in to make a conditional offer, for example, like on the set date of sale, you can say, this is my offer, but I have subject to this condition of a building report. So I want to do a building report, and when I get the report back and I'm happy with it, my lawyer's happy with it, then my offer will go through. The auction is the opposite. It means that you have to do your preparation first before the auction date. You've got to go and do a building report. You've got to go and get your finance pre-approved. Now, the thing with finance for auction, I like to, Emily might be able to correct me on this, but I like to say it's actually not a pre-approval that you need to go to auction. You need a final approval. So, it means that you've got to get your final approval from the bank on this particular address of this house that you want to put your hand up for on auction day. So, when it comes to auction, there's a lot more risk involved, and you've got to really talk to your broker. You've got to talk to your lawyer, and
and also your Yeah, agent, just sure. to be prepared around that auction. Really good. I think that you mentioned that you do your preparation before you come and see. Otherwise, you get lost. Anyway, thank you so much for your time, Manu. Really appreciate it. And any other thing you add before you stand by, Manu, please? No, not too much from me, but probably just a parting message for anyone who's looking to purchase a home, whether it it's a first home or looking to upgrade your family home. Yeah. I know that a lot of our families, including my own at the moment, are getting a bit for our house. So if you're looking to upgrade or buy your first home or second home or third home, then most definitely the first step that you need to take is talk to the mortgage broker, talk to the bank, talk to Emily. She'll be able to navigate you and put a plan in place for you before you even look at what options are available to you. So that's all I'd like to add. Rachel, thank you so much for your time today and the opportunity. Malu, Emily. Hey there, Emily. Malo lama sai fu malo don sai mai ta jono le la sa tu an to man ta to proclame manai po ban tango fie vai o lama le ta jono lo pa pong man malo ta to no a wina tu ngal per tania pa pengo fie po ni se lo pa pong man ta to proclame ya o ma tango fie po ya sa no po ya malum tu nga uma ya ni po me o man tu mai lo pengo pa tu ya manai po le ta po lunga ta to proclame non pa yo lama o tu nga uma ina ia manino fo I le fa pongal malo ta to no ai mele ia malo taita fa tai lava mo lava no e toi fia fa e level nele na fa mai ia sau no mai le malo ia bob ile e alu e fai sau if you are looking at going to an auction it's a tau lava on unconditional low finance o tulanga uma lava ia lo na winga it's tau ona le ai lava maseme o fa le tonu o mga ready malau deposits wa ole mainly the option it require o ya fa pe ole la e malo le option ia o ia malau vai nga tupe e fa tino ai le deposit le e mana o mia o wa ole la you are basically is a done deal pe a e alu le auction so ia mautino lava o le ai ni conditions wa o mana va ai lo ia talo sangaina make sure yellow due diligence po le vaenga le fai le loia le tulanga le o mea uma lava ia talo sangaina ma fautua ina le malu le tunu ia mala malama le lei wale o yaise conditional tutorial low finance po le vaenga tupe ia mala malama le lei o ready low deposits ai te le ia le auction o mautino fo I wa umona okay mai lau loia ile fale leo le ai alua ile auction so those are the three main things ai te le ia le auction ina ia awana ia se fale tonu ma se to efisilingi ile mamalu le tunu mana ile to manino fo to nga umale wa to pa ia e mele pa te tele la mama tango fo I pe la ma ona talo fo le malu fo le be prepared e tau ni mai ta pena e sau no atoa ia atoa ia elanga po I te ua to e feo mai oe ia lena e alua mo lo to atoa ia mai se o lena e sau no tu langa loia ta pena la mai lo loia ia mai tala no e po ni me le mam la mai ia le mana ia o le e ang tonu manu o fesilia e mele ia apa sa le ia le so no ava pela e alua mai no no po pi fesili a te mai fesili ono ni se tu langa o le lama tu pe ma tu langa ia o po le menga fa lava e mele ma le malu ku pepe What's the value does the mortgage broker add to customers? What the financial services does the mortgage broker offer, Emily? Mana ia tele le sili ona ele leilama le fa malama tili o le tulanga o le ale ese singa lo fa nga ina o se mortgage broker o lo wa sa ele bank ia wa tulanga o malava ia ia lava le feeling al malu le tunu o po fele me e alu ia lo na finangalo pe mana o work with a mortgage broker pe alu sa o le bank o le me mo o le tulanga mo lava o le fa nga ina o se mortgage broker e tele tato options e mafaiana fili mai ai o se whātaita inga mo au I have access to all the banks. So you name all the banks, I have access to all the banks, ASB, ANZ,
BNZ, Westpac, TSB, all the banks. Whapela misi mai le bank. Ia ona tiro le iai I lesi vaenga le lalo mai o Avanti, your Liberty, Pepper Money, lesi tier of lenders le lalo mai. So ole mana ia na le whaanga se mortgage broker that has access to all the lenders. E iai ni options e mwhaiona tiro iai pe a whapea e decline mai lesi bank, ala e mwhaiona iai lesi tūlanga. O lesi vaenga e mana iai le whaonga se mortgage broker, e mawhaiona mātou negotiating ia interest rates and cashback. Ona ole e tele le malama mātou, po a rates ia offer mai a banks behind the scenes, isi mātou clients. So therefore, o lai le malama ia mātou, e mawhaiona mātou to e oa I le bank. Can you match whatever le ngā mai lesi client lea? Ina if sosoani le mātou clients, so we have room e negotiate ia tātou cashbacks and interest rates ona ole malamalama o mātou le iai tua le vaenga le tua o lesi tūlanga e mawhaiona mātou sosoani iai a whape te o decline mai se application. A whape mātou te tilo atu I le mafuanga o decline mai iai pe pushback. It's not really a strong enough reason to decline ai. E iei le manoa e mawhaiona mātou tu e whaatana noa le bank. E tu e au ili tātou application, which it's done, I've done that for a few clients. So long as o titilo atu o le mafuanga lewa tu e whaafoi mai ele application po o decline mai ai or defer, however the bank looks at it. E mawhaiona o tu e vili ma malama ni tūlanga o le application. So ia wa te lele malu le tunu pe ia mai lo decline, ia wo decline. But at least o le option e mawhaiona o tu e malama le bank I tūlanga ese e toi au ili eile tātou whamoimoe. Another option e which e tāua tele mo le mortgage broker. E mātou te tila pe whaapepea ona structure le tātou mogesi. Ona o le tūlanga tāua lava lea, o le pe o le pokalame last week, le antala noa inai le different types of mortgages, your offset, your floating, your fixed, revolving. E fua lava la I le ainga le iai, po le clients le iai, o le ale product, I don't want to call it that way, but o ai ia offers e mai le bank products. E mawhai ona suitable ai le ainga le se whāteita inga whapea o they're very disciplined with their spending, o le tele nisi investments le outside e mawhaina offset le mo kesi. So o le tāui o tūlanga whapea ia whaatala noa po la le structure and how we actually best structure le mo kesi. Na ia whaavave ona pe, ona ole, I guess one of the main goals for us is to work with the family pe whaafewhea ona whaavave ona reduce le mo kesi, especially for our family homes. Not necessarily for your investment depending on the long-term goal, but especially more tātou whale o ainga. Another, e tele ai or long-term goals, hawhape o la yese term la inga e whaatau le whale, and maybe in the next year or two, te tilupe renovate or long-term po le ale lato goal le iei le po le whaamoemoe, le titilo iei. O vaenga uma e se ia e mawhaiona add ai le value pe fisosoani ai le mamalu le tunu. Ina ia whaamalamalama tūlanga e se, we also try and streamline ma ia whaamalamalama ia le process. Ina ia malamalama at every step of the process through the application. Mana ia, e se mana ia tūlanga ia ue tō tala noa iai mai sau noa iai ia e mele ia mōr tātou tu nuu. Iwa e le mwhai labon tātou atu po le e whaalua pesasi confused ai tātou po I tūlanga. Ai pe laba ona e sau nom tūlanga uma e mana ia sili, mana ia po le tala noa atu ia le iai ia lau whionga panitua ua lava le sili fia I tūlanga me tau whane. E pe ona e tā ua tūlanga le te toi piso soani po le tāpā pēr o atu lantou tin down my bank ne woman sa I di uma tūlanga uma lava e mele le ua manino le ua e fia po lo maota lau okay me uma ai te uko e bili aku ia lau clients o lele e mele o le uko e tin down mai mako o e mele upa pempa pe e ma fai langa e koe oso pa po se e koe ai e mele koe join aku lau clients ma toe so lau pule e pole ale mele kupu
Ia, mawhai o le tūlanga la lea le lei la malama atili po o aia. Tūlanga Po ani ni tūlanga o le application, ai pe ai seana lai ona decline. Ona o le mele fautuaina ia, I need to understand even some history. Wa a whape o low credit rating, a whape valid le, e pe valid pe yaile o te iloa o se vaenga o le application, e mawhai le bank o negotiate. Ia, e yaile room, e mawhai ona o tua titilo, yaile vaenga. Ai, o le taua fo ila lewa, yaisi banks is slightly different lako criteria. They may be a little bit more flexible le vaenga. So it really depends po le tūlanga walai on a decline my le application, and I'm happy to have a look. Ma koe revisit le lako application. Mana ia, o le pasiri leo te baba ia te ele, o so mai lunga le Facebook, le pe mai wha mole e mene. Le ase tūlanga po le tūlanga me tau au lotu e ka le sia, o iai se ba po le so ta e oto e mwhainu so soani mai oto i e ka le sia pe amo o mea se whane o le ngānu wenga asa pare sa wha mole wa wha alama atu ta pasini ngai le lama whai maka pa ngai clients i e o mai lunga ka Facebook live feedback mai le mana ia ma le ngānu wha alualo. Ia whafteitele ia teito mole sili e iai le avanoa. Again, o le tūlanga le leile whaatala noa ono e kalesia. It's a slightly different situation mai o tata wainga te tasi. Ono o banks, the banks look at e kalesia as a peio se pisinisi. O le ta, yes, e yailo, o mo le tali vawe o le fisili, e yaile ava noa e mawhai ona whaatala noa. E te tilo lai vai ngā tupe le kalesia, pe fia fo ile tatu deposit la yai. Ai po le a fo i le format o le ekalesia, is there a trust deed for le ekalesia, and who are the trustees? Lai sei ni le deed o le ekalesia, so it's lolo la lona there is a few more information e mana o mia mai le ekalesia, and yes, yaile ava no, I have helped in the past, some ekalesio, it really depends on le tato deposit. O le ale umitalo na yele kalesia, do we have financials? Mo le kalesia, or is it trustee de le kalesia? Sometimes the bank would require meetings le kalesia, the minutes o meetings nga discuss ile whainga o le ale wha moe la titile yai. So yes, it is something we can have a look at. Paaptai e mele mo le tali mai, ia taik manu tai o le na, lava po i ai so sani ai pia pia ai le fa tal noa le umalamba ia au ina fo le telefoni ia pe bili mal mata officer e su atu le telefoni e mele ia male fionga le malu pop le malu I tulang fa pe na ai mele can mortgage broker charge a one-off fee, and what's the process for when you charge a one-off fee, please Emily? Yeah, fa tele mo le sili ona. I have seen the situation for Abed's tupu. Yes, part of our conditions, taimi mawhai yele mortgage broker on a charge the one-off fee. O se whaata inga o le tūlanga pe a whape wa lewa na ngā lulue. We've had your pre-approval reconfirm or renew for maybe 2 times, 3 times. Right. Or pia a tausanga over a year or 2. O la inga lulue le most fale, and then all of a sudden te ua pinangalo le ainga kuia ngā mortgage broker ka ko ia ka ko le bank. In the meantime, what tele le taimi le broker le walwai, so they can charge a one-off fee. O le process la, e le ma whai ona charging se one-off fee, so langa wa umana whatala no le ainga. So you do need to discuss it with the family. Yeah. So for me, I've had that instance in the past. I discuss a koe la inga o we don't ona o leo fo uta malama o wa samo. Ele o se ele ongi pare kupe ia le mamalu le tunu. So I will give the family the opportunity whether they do want to pay a certain fee. It's a wana malama ma yele malianga afa pela velea. Yeah, that's something ona yesi ainga wote ia wa maile la ko invoice o lae o malama pe ai sea
So there are process o whaamatalaina i le ainga lea, there's a process to te mwhai ona go through ai ona they can't just send you an invoice. Ele iai se tau malilienga, e te tau ona iai se malilienga ona 99% of the time, most of the time, it's a tongi mātou le bank. So that's how we are paid. O le bank so longa wa whaataulau whale, ono le bank will only pay us pea whape wa iai sau mō ke si fōu. So if you've got a new mortgage, le ana o sosani a oe au mai, then mo lo le ki o lo fale wa e alu tonu lo fale fo. Ia o le tongi lo le awa wa le bank. So there is no fee. O le tele le taimi nei le mamalu le tunu. I'm helping them with their existing mortgages. Ona o le advice o leile o malamalama. So in that case, I'm not charging a fee. Ona o leo te malamalama. Therefore, the bank doesn't pay me ona lawa yeile lato. Mo kese, they already have a mortgage. So some brokers may charge a one-off fee, but wa o manatu malifi au ona le manatu le mamalu le tunu. I just want to make sure la malamalama lato I tulanga le ilato mo kesi, because in the future afa pete o Jesus swinga ai mana na afa tausa si fale then e mafai ona opiso sonia ila lato yeah not songi le o le bank o tulanga fa pe the bank pays us and yeah tulanga e mafai le broker on a chance one off fee but it's a sawana yese mari lianga male ainga po ai lava ai le isausa invoice lo ilo pusamit malo pa tai e mele matango fie ia le saunanga e masal manino if you get two approvals for a client, how do you have the clients choose which bank they offer to accept Emily? Yeah, pa tai tele tabe mole sorry tai tu mole silly wa le tele o clients o sitile ye I usually try and submit 2 applications ona ole mana ia le vaenga le mafai na mo se lato option ai e fa tala no mo lava le clients afa pe lava ole lato lava preference e lava le lato bank avail application io na avele tasi afa pe lua ia office wa mai e lua banks io la discuss la ile ona sometimes ese conditions pe ese ia inga lai au mai banks pa tai ingale na ta au matunei e a maile si bank e fa la to ai ingale mana na o fa sonu ia maile si bank ia na le lua e fa ngofia lava le feeling asi ai ngor pe ia le fa ngofia va ngala o le si potulanga en titilo la ia out of the 2 banks lia o ile ofa inga se pera cashback o le sila ko la pesale la ko interest rates taimine ia ona fai ile le feeling ala ainga o fele bank mana na ola so we pursue further so we fai ngofia ile ona fai le la so feelinga pe ama o mai le ese nga ofa ia lu mana ia le o manino tulanga o malama ia me se fo i o le silfil maro tato no o le nasa mo le tunu pele mantango fie fo ile winante fo le sili o manino lava o le fa lama le lama le fiong pan tua ile ngana lava tato te mita ma fie yai. When the parents consider using the equity to help their children buy a home, what is the process and some option, Emily? Mana ia tele le sili ona le vai taule nei wa tele lava nei tua o fa sa no mai le lato mana onga le o le memo mua lava o te mana o ina ia matou tala noa ma le matua mo mua ai le ia le fana ona I want to make sure they understand le process ma polea fo ile tulanga le la o nga ia para le temine o tele lava ia le ia matua la mana ele ia tala no fa tasi lava maalum whanau, ona o le tūlanga le awha pēr wa o le tele fo i o nei mātua ia wa whaatau nuku ma le lato mana onga. O le freehold lato whale. O mela ia iei le paenga ia e mawhai o na sosoani ei lato i le deposit sona whaataita inga a wha pēr o le deposit a le whanau le mana o mia pēr lua sela wafi lo na whaataita inga. A lai a mai le lato deposit le maua le kiwi saver ma savings na o le se lau afe. O lona winga e mana o mia le se lau afe equity mai le whale o le tamama le tina.
Ia whaatoa ai le tātou deposit le lua sela wafe. Ia e iei la vaenga me whai ai ona whaile mea ta ole a limited guarantee. Right. E mana o mia fo ila le lo ia le vale e ma whai ona whautuaina le o le ale risk po o le alo na whaina on both sides. Ia olo na winga o le a au maila le equity o le whale le value of sela wafe. Whai ai. E linka na I lesi whale lea ina ia fisosoani e whaatoa I le lato deposit. Or also o lesi another process o lesi vaenga mwhaina whaonga is or mum and dad can be joint borrowers with ia le whanau lea for le sela wafe lea. So limited lava tu le sela wafe lea e whaonga mai le whale o le te mama le tina. So they can either have a limited guarantee, which e mana o mia te lele lo ia I vaenga umaia, e mana o mia le lo ia ina ia malama le lei both sides, po wao na whainga o ia tūlanga. Or they can actually be joint borrowers ma le whanau I le vaenga lea se lawa whelaba, limited to the amount le mana o mia o le deposit o me whaapea I want to meet with the families ma wha malama po le ale ese senga o vaenga ese ia pe a whaonga ai le ikuti o le tatou whale. So just a brief wha malama o lea tūlanga. Mano papai e vele mano te noa mana ia sau noa po ia mai sa le manino o le mainga o tūlanga umane ina ia manino mai o mai se o le tūlanga lea o need lea o matu o le I le mano se tau no e deposit le o tā pāno le whale o matua a ese le mana i o le ui iala o mea whatal no mo matua whatal no ese nai to mai tu patasi le o manino wo abe se mani yenga patasi ia no fia la ia o matango fia me o mola to pa tai tele lamba o le o tele tonu o matu o psit ko e pawale o la ofisili le se ko uma ko ka pa po ia le pionga le malu po isi meka ko le ka mabai o le tulanga po le o alu fo le a pape o lo fali pa te ta ia ta ke o pa ka ia isi le pia mai isi pa pe o alu le mpeng kongi lo fali anela wa abe ko kongo le bank o ka palo e mele pa mole lo fale le wa abe kongo auction fo le abe kongo fale o le ma faingo o o le o te me kaunga ko kongi ai la payments I le masinga o le asip so sani mai e mele I se awana e ma fainto ta ofi me lo fale pa mole ma na ia sele sili taito o le tūlanga le pe ona whatalanoa I le maybe the last 2 weeks na no tau mawhai ina ia whamalama atili le tūlanga. Yeah. O le mea I whautua ina, awana I tu ua sa ia o le tūlanga le ua behind le tato mo kesi. Naia. Ona as soon as it behind le mo kesi, e le mawhai au as a mortgage broker ona intervene I lau bank. I can have a look at options I tua maio banks. Ai a whaapea o le mana na o tātou I le tātou bank la iei le taimile nei. As soon as it behind lo le tātou mo kesi, the bank will take control o na lawa o I lesi tūlanga o le lātou maintenance, po le lātou process la iei, o lau fionga taito o le tali la le sili lea. Yeah. I le mamalu le tunu whamon mo le a whaapea, tu salava palai o kei la taimile nei. Ai mana ia lo malama ai le yo o le tūlanga fa pe titilo atu o tawata mai se fa le tonu wai lalo o kaimi wa alu move out le si alo ma fa na ulena nei tonu o le tato mo kesi e mana ia le fa tala no po ani options ai le yo o le tūlanga le yon behind o le foi tūlanga lai le tali le si vai le si manga o le sili na ai a whapea o lau matua le aise awanoi o le bank. E mawhailo lan tātou titilo to the second tier lenders, because as soon as you go in arrears, I lau mo kesi, none of the banks will even consider se tātou application. So o lesi e yaila options I tua mai, which means o le a tātou mwhaiona titilo I second tier lenders. Pe mawhaiona lato so ani pe mawhaiona lato say ko vainga le kako mo kesi for a short period of time, that could be a year or 2 years.
le pau ale me fautuaina ona la taunga tātele, ona the interest rates with the second tier lenders e whaisino ona mawalunga. Yeah. Ai awha pe o le tātou go lava o le sefe o le tātou whale. Ia lona winga wa tauna tila pe ma whai second tier lenders ona fsoswani, take over le tātou mokesi, i ona tātou tilo le ai. How do we make sure we keep a good history? I'm looking at some families at the moment. When I first started mortgage broking, only the second tier lenders could help. I'm now looking at bringing them back to the banks. O le mato go lavanga ngai ia mauti noa, keep a good history for at least 2 years. Then we'll relook at your application, because the goal is to o ile bank. If I see no on a fear, I hope o malamalama like titi le tūlanga taito le fsili. O mo koa manino lava whaapatai e pe o ina ia wa e tupu pea i saisi taimi ia ele lele wa awea se uma e le manu le tunu au wane e whaantani se i o se tūranga peo na e sau noa e mele i se taimi e le mwhai ona sosani ai a e sila fia lo wa kau whaane kongu ia makaronga e ngai oi whaatartal noa peo na sau noa e mele ia ne ia se isi me te fia sau noa e mele tatele i tau maa bae ia sau toi fasili atu se opsi toi fasili atu ia le manu ia po ia se isi me whaapopo ia tau maa bae le malangang whaalolo e mele ia lai lulu Ia whaatei. Ia whaamole mole e mele la ua lulu mai la ua baku lau kau samilanga askulimi la ua kau samila askulimi le manu la ua mele manu le la pa uma mai la ua fionga patua whaapatai le manu whaapatai fo e lau whaatasi mai mana ia tanto porklame na amatam nea tanto porklame a le manu whaapatai whaamunia le fo e lau tula me fo naitu ia mai se fo e lau whaamua i taimi o porklame ma le whalitua ia e mele whaamunia le ia le manu i taimi uma mpopanga uma ia ta papo tu le ta mo mia po so sani wala watu e wa e alu wale lu o na ke fa pe la fai fu o ma ka ko fale o sa le mele man ia isi longa Sei mamo que free uma lá vai anga. Ia la foto ia lo pengo fale tua se isi mete tano ia ma fa mai a merita so por clame fa tai tele lama ma tango fie me uma la foi fa longo ia me so le fa ponga mal mal si o tato tano ambel vi inga le tua fa mia le ni le o nanga me uma o lama na ta mai mata le ni fo ia le ni ia fa ngai na tau tua ile tunu ia e maulunga li vi inga lo tato tua fa tai tele lama le malu ia fa pe fo e mele ala foto la fianga fa tua e mele Ia whaatei tele lava taito le onga Samoa le ne fiafi mo le whaatau taina le tatu tala noanga ia ai pei lava o le aiai se fasili ia vili mai a au pe ai foi se fasili real estate ia vili le fionga ia Bob o le au nanga lava lea o le fia sosoani le malu le tunu e wha malamalama ia tūlanga ese so le vili mai o le o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o pe emaili mai on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manuia tele malo longa le fiafi e whaaptai le o fionga taito, whaaptai Bob? Emele le mai Facebook se toi wha leo mai lau cell phone wha mole. O le o lua fitu. Ia, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Whaaptai tele lama e mele manuia foi a fa mo nga mo anu luma o le o nanga pe po le fionga le manu pa tai le fio mai matala mai au saunia le li se isi lau le ta to felo ai mo te minei ia pa so foi ia no fa tele mo lua pa so foi ia se foi 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa. Samoa.
se I o utala tala ina lo unu o te tiwa I Samoa. Olo o apifio ai tuala masala. Tola to alua te vanga mabai pale. Asi mai loa I samala e ulu ile I tuotane. Tasiva o lima o le tausanga. O lau ele mama o taua faaleang. Na sosolo ai o le afi o ulau whanua o lo o taatia nei o le lava. A e peita I o tele I fo I ai. O lo o silafia uma e salafai. A o lo pipi I pe ai le atua la I lo usao mai. Samala e ulu umoni o te tiwa I le neiva. Saso se me alava o te alua I Yesusu e pelo ufa amala. Malenga o ti malea waluma. Uangu tuti amalea umanga. O ila atona. E pui ale afio anga. Osio unu e tele o na talatu. Safa ava e maila vai samala e u. Io na tae au pa ia fa ale atua. Fa ape a tae ao o le atunu. O le tae ao nana I samana. Le tae ao le ao sale muli anga. Tae ao le tala lele mala e o la manga foanga. Tayole a ai ole la mosa. A ole itu inga uta ole nu. Olo oia ile katoliko Roma. Itu isisi fo ole a sofitu. Fa a pesa sa e ole mamona. Tapua inga na e fa a peta ya ile atua. Samala e ulula umoni o te tiwa ile neiva. Saso se me alava o te alua I Yesusu e pelo ufa amala. Malenga o ti malea waluma. Uangu tuti amalea umanga. O ila atona. E pui ale afio anga. Tafao mai isi o unu ueva mai isavai I samala e u. E ai o se mea e te popole ai. E pui a e tupulanga o si o unu. Sa valinga I le taua pia. Pa savili I le malu o le martangi talo a le vavao ai totonu o maotani I matapua Talo for Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le Cambodia le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
Malona ngā rurua whatal whatu se whapoponga le nei o tala mai atunu e mau, tala o Pasifika le Radio Samoa. Mo atu mai Lucia, tong fitia ko rei mātura whaitau se lau o fita Lucia ua manunu ane mai Ukraine. O le whaamtaranga re ua whaia mai le Ampasa o Moscow i Pyongyang, o fita Lucia ua manunu o mai le tau mai Ukraine, o loo tong fitia no whanga whaafoma i ko rei mātu. O whaamtaranga na tamai ia wā tā ua, wā tiri whaamani ai le wāwala lata o so tanga i le wāo atunu e lua. O siri amare se furu rua awhi fita ko rei mātu wa aveatu i Lucia, ai pe amare wha awhi fita ko rei mātu wa whasiotia, i rea taua i le whae tua Kursk, taru mai Novemba o le tau sangana tenei. Maripte foi le tau nu watu le whaitau wafe o containers, o a upenga ma mea tau mai ko rei mātu mō Moscow, ma lo aveane Moscow le coal, o tau mafa, mawala au, mawaila au, i a Korea i mātū. Wala patai le pāramia o Israelu Benjamin Netanyahu i le Hamas, pe a whaia o atu le sto na i ele i whaafo i ane pāngota Israelu, o le ato e wha wau loa whitawinga i le wau i tu e rua. Pai mai Netanyahu i le BBC wa ia whaatunwina le fita Israelu, ia whaapoto uma i te tonu ma whaataari o i Gaza, e tadi atuai le ngā yoinga ua whaia nei e le Hamas. O le tadi le Hamas o lo tau mawhai pēr rātou e tausi i aia ingo le marienga, ma o lātou tua ia Israelu i le solia o aia ingo le marienga, e ale le tau fia o fesosoani mai leo o atu i Gaza. E o mai le teminei e to spulu ono tangata na awe whaamanosi e le Hamas, o to e whaasa o lo tuane, ai siria ma le whaasa furu waru wafe tangata ua whasi o tia, taru mai bevesi nei i to tonu o Gaza. I Australia ma Amerika, ua whaeloa le whauwhau tuasi ni a Trump o Peter Navarro o Australia le ua whasiotia le maketi alumini a Amerika. Ua tāua le 9 News i le so le vai so nei wa saini ai a Trump se polo inga o tu inai le 25% o la fonga po tariffs i lunga le ua mea ma le alumini a o le maua Albanese i le rātara ronga ma Trump ua whaeloa nei o lo ilo pe o no tu uina se avanoa i a Australia e a alo fia ai le tutongina o i a la fonga. Peitai i le whaatalanoanga o le whauwhau tua sinia lea a Amerika i le CNN wa ia tā ua ai o Australia le ua kili ai le maketi o le aluminia le malo tele. E le o tā ua se tali a Australia i le whina ngalo whaaria o le sui mai a Amerika. E le Pasifika ni o Caledonia o le minista mo mata upu i fafo mai o le atunu o Farani o Manuel Valls o le amalanga ana i New Caledonia e whaia talanoanga e whaatatau i mata upu whaaporokiki e le atunu. O ia talanoanga le alo te ai ma le mata upu e whaatatau le tuto o tasi o le atunu mai a Farani pe le tuto o tasi foi. Sa iai whono tanga na whaia rewasana te Nea Valls ma sui mai pati umai ono i le atunu ma o le aunga ia tau ma whaia wha mauture rumanai o New Caledonia i ana upu whai. O tamaiti a onga i New Caledonia o le ato e fo i uma i a onga rewasa fou i lalo le fuafuanga fou ua whaataatia o le tausanga wha lea o onga. Ma le tara muli mai le atukuki e te lere whaatuatuanga o minista le atukuki lo lātou palemia Mark Brown ma lana taita inga ma ua langolanga uma i le marienga le asainia e saina ma lo lātou atunu i le vai sonei. O le minista o le vai whafo le atukuki wa ia whaamanino mai le atulanga i le ripote le Radio New Zealand ma o lo i saina le palemia le teminei mo sana malanga siasi ai e lo ftaua ina fo i ma le sainia o le Comprehensive Strategic Partnership o le CSP. O whaaleo le fia o isi whaipura le tua ngai o le atunu i le marienga o le asainia nei ma wala awai le paramia e wha se e ese ma le tofi. Tala nāra Radio Samoa mo lau whaafonga mai atunu e mamamara Pasifika ma nuia ngā ruenga o whenga iai. Tani tōre mai lima ma le awha ua te aile tūrai lima tau tua le Radio Samoa so lima iwa tōru a mō. Whapokore mano le atu no le awina tō tātou tala mai i ma o la langi te penaina piongar patua ia Miriama la la toa pō mare. So mai ngā rungu la wala lai tō la lau papa whai mani mai tōnu ni tau langa whai sisilo mai le traffic mai Constellation Drive ngā rungu la lau papa sau e au pani nau siripia mano le atu no
Sawi peka ne ngai one wa road ngai lunga le lau papa ole na fai slow ma traffic ya me se tu tau foi a mga wenga lai tu ya la wanga I mai tonu I au ki lani ya por tau langa vai atu I Victoria Park ngai lunga le lau papa o fai po isi slow traffic ya pe mani e o umana mai mota malawa ole saunga le mulu me o lo mo mia tato ole saunga le mulu me o lo mo mia tato ya ole pa ngai na telefoni ole se bainga nga I West Auckland mai Lincoln Road nga Henderson nai man nei ar sa traffic nga Jet2 Peninsula pa slow mai traffic na Jet2 South Lantway nai Glendin roundabout pasi wai Community Cemetery lai se me pole o masi singa ya nga I atuloa nga Lynn Mo ya longo winga ke mo lo Wolverton Road Mayoro Road ya longo ifo kulo le motorway nga I Mingle Bridge ya nga don mla vale o sau I kai le city nga I Simon Street o Crofton Bridge la ko e vai asi block I bai sa uma po sa uma lamba ya usilipia malo le tino ai pe manie la to o asi mai ngase malo le tino ya mes foi ya fo mai o lo anga et fo nga ndoi anga pe si block of Crofton Bridge anga I Simon Street kai pass New Market I Manuka Road you know winga mo mai Queenstown o ne anga ia we o fo Mingle Bridge anga I Remember Road kulia ko anga GI ia e pasi mai Middlebank St John ia mo GI Belgian Road Bermuda Ellerslie Highway Mount Wellington Highway ia kusa uma ala ko nga Sylvia Park ola ka ulenga yo ya for pisit pa ka ya ta bale o nga slow level traffic pa mani mai lunga ki Green Lane roundabout lunga motorway pa slow traffic le wanga mai sa ogen ya le lava pa mani o malaba I mota malawa le sanga le mo ia tau ta Yesu yo tau sasa venga nai lunga le wala ia mo se fil mano ta to no ina ua tulai marita tu taimi le wa ia tu ua balu minute wa te ai le tu lai lima tau tu ale Radio Samoa su lima iwa tolu a mo sa venga le tala le tau Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa ono. Tu maru pela pamawina o kilani, lua su fitu le mapanapana lo ia o kilani o lona maru le fiafi sfuma le ono, sabili angi mai sau te sifo, sulu la au wapo insipainga o kilani. O le vainga moa tai au la stofi, wabe atu manel sulu la, lua sfulu ono le pela pamawina moa tai au, o lona maru le fiafi sfuma le fitu, ia le pe mai au waoa lava insipainga o kilani le aso tai au. Pauti munga au waoa le aso paroile, lua sfulu ono le pela pamawina, ile aso paroile mo lona maru le fiafi, punu maleono baba atu lastonai fe mai manel su la mai au po I lua su fitu de berfa moina lastonai malon manu le fiafi se fulu male balu o vai nga tai pane la tau ta pena iai a wase a mai moana io ta pena me wese fia a per o faola ave te poni pe ave ai ave ala man pe tupu mana ta pena iai pau tuanga le water safety New Zealand maritime New Zealand tanga venga le ACC o le tai suai au kilani Valu minute te ai le valu I le tai au le lanso le tai I au kilani to sua le tai le luosu 5 minute nei va pona nei o le tai sua I o neanga luos por minute su lua va le lanso le tai o neanga to sua le tai le 5 minute spuru lua I le audio le so valu minute te su tasi tai o le lanso le tai I manuka het ona to sua le tai le apple su tasi I le poana nei mare tai sua I Murawai 5 minute su tasi tai au le lanso le tai I Murawai to sua le tai los por minute te su tasi I le poana nei patala po si tato no o Samoa per tono lang sia I tato fa nianga le lofo le li so I for la le la ponga pa ia le tua ya me so le mato no pia ia tono ma fe lo ai tato tar sanga mana tua si o tato no pele o tau pinangara mo tātou loto I a tātou tāra sanga o loo wama atu lo pauti munga e leo mamafa au mana ila maru o Samoa temi nei luas pu ipa le berpa mawina mai si o tātou tano umorona maru le fiafi e luas pu leono sa mainga no tūtua au isa ia pa ia lama ia
Christ e te mono no tutua oi lau mano Lord Crusader o malako le ingi ngā māre ngā nungi wa i ele sipi da skonga. E oe, wa pe ngā lama, o kou kai au, ia mā kongi, wa pe ngā lama, e asta maingana, i le tala le tau, mana tala le tai, mangi si o tātou tunu i Samoa, mana tua lau talu ni si mai ngonu tutua oi pa ngā solo iai, i au por kalame pa ngā solo. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Faiva Lima Tolu Tolu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Avia maua sosa, Omega ka, Diana knowing oa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaktaunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Sudon mana minute wa te ele tuna lima tau tua de Radio Samoa so lima I Watolu Amo mana tolo manuel manu ta to tunu nei vai ngora uli po le fiafi o ngā tono le vai aso o ngā tono le vai aso le utato iai le waso spulu February lua o lua lima toi pata alofa to ele a toro ta to tunu mai lava I maunga maulunga pa se o pito I titi ta alofa lava le upangaranga tofia le tua so sto vine tau suina le vai o soifua e au poropa pata alofa o tunu malu le tunu o lo o maua mai ni tau tua pa o le Radio Samoa so lima I Watolu Amo ta alofa lava pata alofa so moto ngasa I moto malawa pa to lia malu le tunu I ngasa o le tino alofa te le atu moto pa mano longa le li I tonu e pa iatu pa iane pa ifo mau le mano si tato te au ngā mo ia molon pingano poropa pata alofa tu le auso tu pa pine o tinao turi o la tau pasalanga ia tonu o lo ia file mo le li o to potu turi pa maoni o to pasalanga babe mai se lau fie tato fie lo ai I le alofa maranga le mtai alofa tu mo to turi pasalanga ta lofa lava o lava na yalum pa nau lewa ba nga venga ia na wal fane tarza no te mam tina ia ba ai tu pa ia pa tau mo le ngo pa kau lo tu pa ia o le na so swani ina ngana o le na e ola e nei ia tu no e ma tama ma tine so swangi na ai tau ia so umur ku pa ia po le lua tolu aso ia fai au mea onga umorong fai kau kus pa ia fai lo au mea onga ia fai lau piki ala fai lau piki ta mam tina ia ma koe karangoa iai share iai ngisi mea po lelo e mana o e ke ta noe lo te mamaro tina au te ngā inga se mea ma lea onga lo e iti ai se mea e le fia fia ai
le whaia onga po le a, po se tamaititi, po se tentiti, ia pa soe lo te mamaro tina, te alu maro pia pia leisi aso a, nau wha mahan lama tu lo te mamaro tina, ia pa yatu lo te mamaro tina, pa tari mai le ofisa, e ke pa akani mai le ofisa e piki ai oe, ai na pa akani mai le ofisa, ai so akurai oe manu kausiti, so akurai mission pay, e ole na, ia tu pa ile ole pa lami tu langwa pe na pa tamana, o lo stai mar pa longo, e se le mana ia, o stai pa longo, ole mko asu maria, tamam teine, mawai pa mnianga mai, I tono lo fale mai lo te mamaro tina, ia e sile on pa mnia, ia le atua ia o tau, mo a tau le poto e ola e matau i le atua lofa taito mo tau pa mnia le li. Patalavantu ia malele ulunga ono lo mabuta mai te koma I Washington I Amerika lo pantu a pe poi e o tole le tupunga se umasu akura o pese le maputanga bala pe mawai ia e o tole le tupunga lo pantu mo tau Amerika pa aptai maputa mai pa pe poi ia leonga opu to muli o lo maputa mai Perth ia lau te asu tasi ile taiao lau pe mo te ala tasi taito taiao I Perth pa aptai leonga opu to muli mana ainga o ata lolani ia pa aptai tele lava a cheik manutai ia le na alopa atu ape po ia malua Peckledge ia alopa tele atu o a mainga adwenga pe po ia Marietta pi ngana pai Marietta e a maile e a marika e o maile fia Marietta sekia e leia le li a o sa uma le li alopa atu Marietta male ainga e a manispo I ke ua misi sina leo e a malor ngā rulue o tātou pa maongi lava ngā adwenga ia ke moro fia le umoro waso e a nai musika su piloi pa ngā solo tātou programe tāni tu lai e a le fiku e umoro ngaru o le nai musika e a walawa pa pongponga tā po an maro tātou no upe wasta maro a ia oe uyu e kuponga ke kangia what ananu kupu riko vidi merauking aisu oh imas ngari hiwa vidi vidi so de ai no mo mangora vidi tamne vidi le vara malla La utemane
Malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Esse som é o seu
apolo fatua mai kuole koko mala wami o fai so o ba si o kaka solo pei oi o le selo ma o maka e mo mai e ke pesto pepelo se sua wale pepelo o ma o la pepelo se sua wale pepelo se sua wale La valga pelo mga kia pese le au vai ma hai ai au pa pese a ver pa tai le au pa pese ele se me kai fo ya mo se me le pe mo fa ko tau fi mai au me le mo se me le ma nei a lu tau bina ta u ma nei pese pa mau sau le pese paneanganga le me o mai a Yesu a patasi mai o tato fifi e mua sa lea Marietta pa tai Marietta ele mpai tato pa mtana le mata ngo fio Yesu te mi umono to so po ma tato wala pa tai Marietta patu ia pepo ia Maria Maulolo malole pa mai uso ya lui kun mai uso penga wo ka yo pa le por ngai fai ngan maki ngai pa lo pa kon maki ki ya lo pa uso manola pa tai map to mai pe po ya Rosie alpo sio ya manola pa tai map to mai ya ka ko musika ka ko ke vai fi ai tato o le mai na au sili le so i formula o lo fi o a met tu po le so i formula e tu po ya wa po so i formula tato e o le pi tampa inta ai o mai le ia tato e selmana e pa muli ai mo lo fi le ai ala po le ala ma no se dia polo ai fi Io che ho delle idee insomma va bene che ho lo si sicuro sorry ma nei al pie
papangonga tangiao paponga maro le tunu fo ile loia si tamali fo ile tunu ia le ata o le sa Jerry Brandt ya pe ango ba kwanga fi o nge release mai fo mai la fo i tato tunu e wi pa Australia mai le si va a ya ko a talento beyond that ele ola e si fi tato wa lo ye fo a le me fo le fa ya la tala ma vai pe e ngo fo ni asa ba vai le lu so e ma ka ki ole pa fa ya ole pe manino mai stai mi wa le fo e ngo po pa le ma vai pe me ku ya ne ba atu ya le lo apol kama ko ngalenga pa ya ko ya mana tua e ui anga le lo ya silia la to longo winga o inga ya man tua la wa nga ya to lo ya silia ta to wa napi ya mata nu ai so ala pule ai tona uma ringa e mo le mauti no pos kai me luma ai lempo la no po e manatu fo le lo ya la ko la reputation awoni ta po lem tu lang pa pena pe ano pa to na fi a pa du mai no se mea ai sau le pa mau nia ia le morianga oi pe ang pa ko milion e ai skak no mo yo wa pai for ma be abe de fu pai mal le mo tino o ngo pa longo kala wa ko ia ia po elo amelo sorry se fulu ko zanga par pui des ka la a ko amor ka lenga pa nga so dia tu la pon a ko ki asu tasi tau sanga ro ka male ala e pai tala nga ro ia la e po kala ngoa nga ro ia mai o ia le pai e vai pe ngo va tu o le tai me le tua le ia se la fo le se so la se ai lu mo le yo ele sola yonga nga sola yonga ai abi ele ko mai yo anga le sola yonga nga sola yona ko sana mo anga fa wa la le menga si den ko lo pulo ya yonga yo fa wa le ya le pe au ta wanga fa ia sala ele di sa we anu ka ia ni le wo o mai ja ul le ka ki o lang sa a sola yo pa ma wa pa ya nga se tala mara mo le manga ia a le si me fo le pa tu le matai pe ile fa fo fonga le ile lititai le lititai ai fa fo fonga ia ile tatalo yona ka kalo fiola me no fa fo fonga le ile lititai nga ka kalo mai yong I to tonu le manabore wala ngona sala mo nga pa ko ya ka u pe au ya meranga onge ka so apa mai fa ko ngunga fai mama fa maung vai ke le o me ka winga ka ko o pule fa maung ni fia ka kala ia ai le si ato ai kam fai me sili me le o ato fi bala avo tato fai mama fa maung po le ala matu langa e tala noa ya o si o lunga si le lo a like the fa maung e le ya la se me ke popole na lo fia ma vivi le te vivi ia le po le ala ba ngai pa penga le natura talk tala noa ya we po le aso le e kala ngoa ya we e kampaya ya masa le pikolo lo ofu bane pa ponga tsu ya fia o mo wale loto mo lalo le loto ma o le onsa fuanga le nganga wa va ma ya pa tai ma lo fa tan ma lo le tsu ma lo fo la ki e le ta to moa tu am tu vai lo nga tono le yaso le nga ngai fo le la lo nga tono le yaso le lulu spululua February 2 olo lima e mau lunga vi inga fo de tua I me sili lava e ia saunia ia mo tato ia saunia le li me sili mo tato o lava ni o tato fa ngalo le lofo le tua o le da mai ai tato I le mesa tato nofo polonga au kona ia le uka ko va ko lusu 5 minuto le tale tu la ono tale ono na tata tala vai fanua ile ngana peratania ya tale tonu ele mano lo ya na pionga ya le ya tau na sa Jerry Brandt mo tau bale ainga ya mo se pe ang pagol sky mo se o se ka banga pa pe e ka kele vai au ka fiengi sim na vale ya le ka fie lo wa matanga e so la lang o lo la pe foring nga emo so la lang
o le o ka pia mla vale le sorry kula pe mo sorry tu la pon somebody ke leo le me wa pa ina yes lo ia wait and see pole al me nga ya po e lo ia sanga ya po e ka un pa ngam sai ili ia le autu de me nga ren ka pia ngai ya pa la sa pa punya uma ia ole na ia le ai se ka ko va e pe ko so mari ke ni ko ngale mo se kasi pa msingo me ma ngai o la ko fa so ka ngoa pe po ese ainga ka so le au mai po ese e pin ngar mo to ngo o me po le ki apolo ese lo pin ngar sa o lo me o le ka me la le kup ya tanto charo me o mai le fa ni per ma tango fio le ni ya me la mi to no le o le tanto por clame le mo le tanto wanga e me la ngang pa lo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo e talo whalawa. O whamau nia ma mautino e susu e ngā whamai. E whapea o le awhianga ma tautia i o lango tangata. A lau tele i le soifua maloloina. O le whiawhia le tau mawha i me ai mai whale ainga o le fast food. E ai McDonald's, KFC, ma Pizza Hut. Wa yailo na le lei e le alu se taimi ume whaatali yailo na kokaina. O le mafo anga fo ilea. Wa tele ei wha mai ma le so ona puputa o ta maiti ma tangata mātutua. Tal wairi fifia ai me ai tau mafa tele vavave o le fast food. A whai atu niso mātua. Iri te tau ona wha e tetele ai me tau mafa tele vavave. O le tali masani lava, ia, e le lava a luatu le fale to e koka ma whaatari tali le umi e vela ai me ai. O leo moni, ua afia tangata le wha mai talu waile le au se ona sai. Ua tātou le la wafa atali e pei ona tala no mai se tasio. Oli, whai mai, ia talo sia ana tama. O nei le iai se umi o le motu sia o le la mafutanga malona to olua. A o lea ua tala noane, o le ato e whaia le isi to olua. Whai mai le tamamatina e ofo i le la wao na ona sai. A whai o le tele o au whai unga e whaia malele ai o se ona sai. E wha atari stei me te tau ai. U wha manatu mai le salamo mo i tātou e wha pea. Le pese a tā vita. Na o matua wha atali tari lava ia Iova. O na wha asanga mai eile o ia te au. Ua wha afonga mai foi o ia i lau alanga. Na ia aveina a e au ai le lua e malai ai. Ma le mea matua pala pala. Na wha atuina foi o vai lunga o le papa. Ua wha amautu wina ai o savali. O ia tu ina mai le pese fau lo ngutu o le vi inga o le atua. O le mele le ai au ina ua pua ngā tia au. Ina ia au ina ia au i au tu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on Auro Maario. E moni le moni mau. E whaapea o le sawa tele o lauta avale. O le matua wha tele ina fo i leo sona wha lenga ina. Peo na a fia soi fua malolo ina le fia tau mawhai me ai tau mawha tele vave po fast food. E whapena foi o na a fia tātou i whai unga vave whaia o na ua le lava le ona sai. Lena yaso a whai o lo e whaatari tali i se tali mai le tua. O le pumoni, o le na o lo e nofo i te tono le potua onga o le nganga pa ia. E uina tuai mai ai o le tali e te manui ai ma e fia tele ai. E o mai fo i le poto wha le tua. O leo no sa i tupu ai le wha moe moe, e te olai, tu maulo loto i a Yesu lena yaso. Ma mana tua, e le lei moe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive, Manukau City. Mata utia lava oe
mata utia lava oe mata utia lava oe mata utia lava oe o te ifo tapuai I lalo o a ao e mata utia lava oe mata ngofi e na ua loa lofa filemu angalele Sipong Maria de Peace Chapel, Port Manualu, File Mo, e Matautia Oe. Pamaya to ele tanto por clame per vapor maro le tunu le mo oe. Ne lama por clame lo tpena ina pasta solia lo longa yo sua. Pamalo fa te lo sunga solia mo tpena ina nei por clame le upoleola sulu yo tanto pai mam lama yo tanto wala spa pon por nei por clame ile aso ata au pe tanto dia ile lofa malanga le yo lo tanto tua. Sul lima minuti e ona tano le tulai ono tane ono amnata tau tala
I vai whanua le ngana Peritania, anga e pweleo tātou porklame, musika sui floi, nisi o porklame, whasalonga whapie sinisi, te i pā. Ia lawa le tu lai, fitu, ia na mai leo lo au batu lo lima tātou tau mawai, su mai pweleo le sunga ia sau, seu whanua tau te maputa se i pā, i poi se taimo le piapi, ai toi whata alofa, tai toi pa i maurunga lo tātou tuno, mai se na iau tua asian sina ta mamati nā, lofa te le atu mo tau, whamalo longa le li e pa iatu, pa iane, mawano tō so i fō turoi, ia wālama tō fio lo ngāru, lua ia lofa te le atu, ia vispo le atu o tātou tuno, toi whata alofa atu, le upenga le menga tō fio le atua, ia mespo o tuno e malu le tuno, ia lo mau mani tau tua, fai pēa le Radio Samoa, su lima e batolu a mo tau tua mo e fitu aso, ba yaso lo so pai tu la a mata ko fie ia pa tai o lau tapo inga e manu ai fai vo tam fa na o sa mo lo ngan lo le tu mrei zo la langi me so ia o te ro nei fa ma no fa tai ma lo ta to no o lava na ia long fa na e ma lo le tu no ia o pia la bo nga i ma ia la to runga le wala o tu to lo pe au ngan venga o le nei aso ia ma lo pale ma lo ngan lo ma lo fa ma lo si ia no pe atu e tai mor tai au ava pela tu ai na mano lo fa pe wa mai mono TV io e pe o le o banga Pacifica le be vesi ngi io e au mal po i vo vesi wa e vo i a lok e nisi fo le leo o fa pena ia al so fo nga fa pena ia ta to mo per fia mau per to vai al fia e a martato fa tu e le le ia sa ma mai file mo io to fia ngalo mo ta to loto e a ma lo fa tai la to ngalo lue lo fa ma no si ma le so e fia fa vai ma le so fa no e ma tu le pa nga ko po e ma tu na wan ia pa me po tu na ia o ina lumana lu ta wina se ma nga ia ai pe ai lo pro fi le bu la ma po de lo fo de ia ma no tu na tu lava por calame ma na show ainga ia o po lunga wala awar pa tamala i lunga le ala e te me o ta alo to e lunga wala ia e ngalo le wala e matautia le ka uma pese de matautia e matautia le wala pe pa tamala tato e pa pa ngol ia o pa ponga mai lo fa ia tu e tano tato i manuia ai pa tamala tato a o lunga le wala awar alo e mese lava le o ka bo tato ia e o po isunga ni ka anu lunga le wala ai le pa pengala se o so ya o pa auma par tu ya marit ya o so ya marit to is it alo batu o pa ma no nga lue mai le ku pa le paso le curious i ke o se pa nga ya lo batu o pa tai wala mai ya pa ma si mai ya mo ni po ya tu mo to mlau la to wanga tu au mga luenga po le piafi la to e a mata nga i le ono po le fitu ia alofa le li ma matu fi le mu ia mo alu fia ia alu fia le umian kuri po ai uma ma na ba alu pale ia pa loku o uma mia nga luenga ia e pa le ma noa ma pe ia le pa ska me ai ko ia pe fa ka mana mamu pa nga o ka mafkanga ke wakua o umanga bela mali sai ia mar pali kano ia su mai ana sunga le umanga lo le pai lo me ka wenga o level aso ka kongu sa e ngalo me mafa ia ar pia man ko ia pa ka ongi pa peo o ko wa nga pere pa ka pa tai ka wo ke le pa ponga mertina lai abaku lo to la pa tai e ka wo ia oe nang ka penganga o la me ka sami ia nga sa nga lu wa le pa lengi o lu kuka nga ia nga lua oi ai fa le manga ia mor nga lua va ka si esel manai o mama ia ku pe ia e inka longo le wiki se ko ko le sipiko le pe mo le pe anela amaka le round 1 o le super rugby pacific ia le o so mai sport le sipiko o ia da mar kai mi ko 10 minuti o ina tato ia o laso paraile Woi, o vive pe o makangi e a baka kana mai ala go mo ku se ala ngo pa ku ia ka mai anga po
ai fa me le o ilo po ila laka o fa kuia awar po le lo po le au maro se sipi ia o le asparoide o le fane fiafi ka no ku Sailor versus Hurricane o le makangi ai kai me le angi ai ia o le fana le fiafi o le asparoide o le fitu le fiafi o le asparoide ta alo ai Wallodas ia ma Highlanders ile fiafi nga le fitu o mai leo ka alonga le asparoide au di atu le astonai o le lua sole babele o ka alonga lua le ori no la uli le ta aloi Fijian draw ma Prampis au Australia ma au fik ile lua ile uli la stona nga o ko le aforfa sorry o le test mo le la so ile le blues kalo pa le blues o le aforfa ile stona le ka aloi le blues male sifi au mai le Long River le sau wai karo alenga le la pa mai sifi kaungua i le upu le ma ke pai so ia ko wa le ko pe mai le sau se mo fo lau me vingi i le mako malai ale la vai pa kaungua le sifi sa le sifi vingi i den pa ko ya pa ia wait and see ile skonga le apara le pa ta longa le na mai moi fon mano le tunu me se na yo ta tu tani po kai mo laki ia anga etu le fitu ia ka longa le Western Force le la amaka i ka longa ka masabea adisabea ia ma walesi sabea le ka ara ile ausolia ia le la ka kengi ia adisabea le menga le moana Pasifika fitu la na fiafio le aso tona ia ka longa muri nga Western Force ma Australia ia versus Moana Pasifika ko Moana Pasifika na ta longa la na le wa mane le wa mata le round 1 o le Super Rugby Pacific le wa yai manatua fa mai kala isi o wa nga le si pa nga bili makwang po o fa ko la mo mai kiri kai o maka le Super Rugby ngai ile ngai ko sang fa ko ai sa la mo mai o le marosi fo o le o yai sa pa pelika o le o yai ia fo Argentina kamanga pesa ka bebela o fa ko ya na le me ke po le pe ke dora ka pi la sa o la ko nga ka fa ka le polo ya nga la sa we ka ngo ma ka pi le ka ngo ma ka sa la ka pi mai le spang ia o le techo la ka ko i fa penga la e pe mai le marosi ia la ka longa le la alu ngele Super Rugby le la alu ka sanga ngi nga wale asa le ya sa pa pelika se kamil sanga sorry ole mo ko ma nga ya ku sa pa wala ma nga ya la wa learn ya Argentina la ko wa le sa Argentina la sa ole ma ka kia ya ka longa le weekend pa ta ya Meiti magele ia tai mane to fai tai mane to fai pena po ia Leo Malifa Murray po senai ia pe po ia Rosie out po Sio Marietta ainga pa foi Maria Maulolo ia so uso ia lui kun wayu ia lo bo langka male kamala le ko ko lai so la fia Ia
olo lava nuu e whailo na whale oloa. Alo ia lau whae so whaina oe ta talo ia manuia sungalo wha moe moe a whae ngoto lo sa on se langona ina pea o ulimaya e la vea ia i oe. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, Assurance's new proposals for the fishing industry will be more sustainable. Public consultations open on loosening up catch limits, allowing them to be more readily extended or reduced. The proposed reform would also let commercial fishers return unwanted catch to the sea when a camera or observer is on board, instead of bringing them back to land.
Seafood New Zealand CEO Lisa Futchek says it stops extra fish being thrown into landfill. Those fish can be put back into the sea so that they can be part of the ocean food web. So they're not being dumped. These fish are counting against the annual catch entitlement of the fishers, so they have to pay for them. A murderer has been declined parole 18 years after the former Black Power member bludgeoned a woman to death in Whangarei. Nick Fenton killed his 17-year-old girlfriend in a 90-minute drug-fuelled attack. Jordan Dunn has more. Open Justice reports Nick Fenton's reappeared before the parole board today, speaking about his efforts to mentor younger inmates. Panel convener Catherine Snook commended him for his progress, but warns he needs more focus on himself and his reintegration. The board has asked to see Fenton again in 12 months. 2 Sydney nurses may not yet know they've been stood down after anti-Semitic comments. A video has been posted to social media of the pair in uniform saying they'd rather kill Israeli people than treat them. The Australian government's launched an investigation. Australian correspondent Andrew McFarlane says the nurses work night shifts. So while the health department has said they've been stood down and they're likely to be fired, the pair of them may not actually know that just yet. A McFlurry of controversy is over in Wanaka. The proposal to open a McDonald's has been declined. The District Council's declined the fast food giant's resource application for its first restaurant in the town. It planned a 450-metre site by the Mount Iron roundabout. That's news. In sport, a penny for All Blacks coach Scott Robertson's thoughts as he cast his eye over the teams for Saturday's Round 1 Super Rugby Grand Final rematch. Both of the players he used at 10 last year, Beauden Barrett and Damien McKenzie, will start at fullback for the Blues and Chiefs. The duo accommodate Harry Plummer at 10 for the home side and All Blacks 15 playmaker Josh Jacob for the Chiefs. Peter Larkai has been squeezed to the Hurricanes bench for the competition opener against the Crusaders in Christchurch. The 2-test All Black will act as cover, with Brad Shields, Duplessis Kirifi and Braden Yosse forming the starting loose forward trio. That is sport. I'm Raylene Ramsey. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances. Telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Avia maua sosa, Omega Ka, Iana lowi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, o le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu. Shake my love, she vai finally shake. Gang all capi se faz nei. Eka dum dum, eka dum dum, eka lalfa everywhere.
Sama pe asala sengangana ya laila umusika. Le whaaonga inga le Twitter ma le Facebook le tele o tangata. Le upu whaasama o tama tangata e whawhanga upu matala. Le awa ia e la upu a o se pautuanga. E o fotele o si o uloto I mea watu tupu mai le Facebook. Wa whai ai su e ngata la o sila sila o le atu. O mea e mawhai o na so o la upule I le wafa le uo. A o le au a vevela I lo koko. Se sunga wha o ngā lo mawhau whau. E ai e wha lele mai mai tau. Le ngangana whao ngā ina e tau mai ai se lo mai vai. Maia e mana tua ina o Samoa umalo whai tau ai. O le Facebook whapea le Twitter ua wamea I o pesota inga. I mea e tutupu I le lalolangi nei whapea talai lo a inga. Aele o le whaaonga ina e pela ua I ai upu matala. Wa e tau mai ai le vai vai o lo tangata. La foa I loa ni le anga whaaonga loa o pautuanga. Le aoa ia e la upua tama whainga e lo whai le matanga. Ina I matua lo o tapu tapua I la oa mama ota. Tatalo I le ao ma le pomo Samoa. Se sunga whaonga lo ma whau whau. E ai e whalele mai mai tau. Le ngangana whaonga ina e tau mai ai se lo mai vai. Maia e mana tua ina o Samoa umalo whai tau ai. Wasolanga mua sale sengi mau mea. Au ngi vai kimi o kere swinga rei lo pe fa pe fea. Vai mai le kala arisko inga mam ia la makako. Mo ko fu ana masinga ia mo sui mai am de fo. Pero me ko inga ele Facebook e o so ele ngi hipa. Wanga osfau wanga fa mo mo au ala vai keika. Fiki mai lo rima, kara pesto a area. Ya la sofika. Ya sofika. Firme the style, pues aquí mai on the rider. Rake mai on the ball, all the people run over. I say take it, no matter ay. Makwanga le mo o ma, ufa mo le ko sau. Firme the style, pues aquí mai on the rider. Rake mai on the ball, all the people run over. I say take it, no matter ay. If I fana watanga tai upu. Aotama amanu e fafanga ifungaula. Toe te whaile aoa I ngana I matua male whaipe au. E iloa oile sa wali tau tau mai a potolo ma whau whau. Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. No
Se pang Maria Suau Felice Mikaele a fully mai lo tua. Ia, o le la apare ono. O mane aso. Ia, ta tono ro mani al mano si o tātou o tono. Nei vai ngane fiafi, o ngā tono le vai aso. La sulu fe pori lo o lo lima. Tu tono pe au mga benga la tau sa ngā nue. Pa ma lo fa tai. Ma lo fa ma losi. Ma walo fia wai umarunia wa e pa ma losi ne aso la to wanga te au ngā wenga o le po le fiafia manu mai pa amnia le li anu fia po wai lo po ia ma spo le tapo inga i tu asin sina i maota malawa alofa tene atu le atoro tātou atu nuu pa te tele lo to wanga le lei taimi ngā nunu e la ngona le pa i mai o to fa amnianga e maise o lo faanga ea ma le tatalo mai mo mātou lo ngā nunue, la ngona lama le fia ma le māro nosi ngā nunue, whai longa leo lo tō manatua mai, tama whanau o sā mo lo ngā nunue. So se ana lo ngā nunue ai, ma lo whaptai, mano le tātou tunu, o tātou ero ngā tono le vaiaso, ea, ngā tupo i le ngā i le weekend, ia ma se foi la ngai tu le apo le ne foi masina lona loa o le masina nei fia lo su vanu yo naso a masin po al masina na so ai o mati e o mai lima va ya sol ka manga an masin lon tolu na o mati e lima ia ona va yaso ia ai po le masina le la tato yai le pia last year ia to sanga nei ia le la lo fu vanu ia mtato bi ia I pere ri la lava le umi o po o masina me ta o lava o le mau o to so I fo manuia so mato vola mai le li ia mtato au nai me le nei mana sua e faia mo le inga no tato tua fa tailo to anga le leiso se ala le ngata lea o le lango mai ne purenga le radio Samoa ia la lava se me to fo I mo le radio Samoa leo tu fualangi fa mia tu le purenga le radio Samoa mo matu sanganta malo le tunu leo tu banaba le umo to foa I tau mafa la yo tu pe pai excuse me si le fia le tu me uma pa malo fa tai fa mia le lo so fa mna minuto te ale tu la no tarantu tato leina ya pia mo ni o fa anga la po sia so fu o misi ia mo le manoa ia o karango me la pi ke le ka pi la pu pa pia ma lo vo le plus il aso na ia fa kani la o mali sifi e ka ro ko malai ia war ku seida ka anu lo ia le wa matale round 1 o le Super Rugby, ia pe la mano pe atu e fa ta punga ni saimi ai ma nei pe na fa pe ole ia ini au vo ia Six Nation po le minko fa kasi makama ia e ma losi e vo ia le kam ni sanga ia o ile ia ia ai ia lo fa tu maro le tu po fa po la singo to ne aso ia fa mia le ri e le maro le tu la to lungo la poi le ri e lo to so fu mo tato vola talatu tato leina pa mai ai tato ma tanga niaso ni lo faanga la po niaso fu ia mo le no to le pitu ta silima e va to no mela e te vala au mai ai ia le to no mai sau se ponua to te ma puta se pa e le ono tai ma rosa fu ta no pa so fu taito fa tai ia ma no lava so fu maria ia mo ta no ia fa tai lava ia e la fu ba to lo fa anga mo nai ai nga fu inea fia e mo le to lo fa anga mo sia e kalesia PIPC claim ide mata pale malava o e matua se o lava nai fa nau alo fa to mo o to lo fa mai songa de toi ina ya karima mai tina ya fa lele mal fa na ya alo fa to fo mo tau na ola mane ainga ya mai se la nai fa na alo fa to mo so ai lo mana ya mal fa na man ka pe fo I va sini misa ma ake mal fa na alo fa to se unu pele o sapo e fa le alili
ina ya tunu mo som Susana mas fanau ya mai sinu atua ya lo fa tu mo oto alo fa mo se fanau i Australia ya leo machun mali ya moli mariko malarisa lo fa mo sape mataulu mar fanau ya fartangwai ya lo fa tu mo olua ma fianga i marangaluenga naitu le tunu ya ai nga umala mo fa no nga mo ya matanga fo yo net Tai lava salo. Ya lo pat foi manuia le fiafi soi foi ya. Nai amano tanto lina. Ya bala o mai nai lo anga moni ya tanto mano lo ai. Mo le no sa no mai talo pa. alo fa no sunga le o No le sai mai. Yo tia con lo atonina mo ta no. Samoa i New Zealand Henderson ai nga Lucian to lum siau fa sian fa nau ia olo fa anga nai mo molia tia to nina no fa te foile per tua ia filo ia romal no fa lo me siau tua ata to ia tua ma fa ma stenyo to e mission ainga ai manu ia tele la nga luenga tai to nei ia lo fa tu e te Tai lava ia pa soi foi ya tonina. tai lava tai to mo lo wa no manu ia tele nga luenga Soi foi ya. Mo le no sa no mai talo pa. Ta lo fa la o fionga tai to po lo sunga foi la wa. Ia ta mali le lungo le lainga. Ya. Mo le no tai man die. Ia mo lava ona o alo fa tu sia o maftanga i o tala sausi le fionga le au pepe. Ia fa pe foile to faya ia se umanu Mikaele fa pe foi le taita ile o mato maftanga ia fa mui silao ai le ngata ilea ia o tau tai lo la to wa ai el mato maftanga va foi ava no mato ke watu ai mato ti ele pasi e tongi ele e malo le mato ta faonga ia le mele e vala awa tuai male ava male fa alo ia o taito na yo ainga o ma se mato la fanga mtau tu le fanga ia fa malo atu mo ngaluenga ile ne yaso taito fa silsilia na o alo fa tu ya te oe Tai lava tai mandie. ia fa soifua Soifua. Mo le no sa no mai talo pa. Aro fa lau. Fiona kai ko po lau. Kati, le feo lo fanga. Mo fa no ko sa o kala ko fa le ku fa ko le fa ka se fa Oh, ya o mo lo fa lo tu le au. Mo le fies. Tai mo le no pa ti ya lili. Lo fu ya so ka ko le ko fe lo e ri.
Ia, ala kuai Samoa, ia, le koi fo i mai. Ia, e ke fo i mai a waruaku. Oi, au ka bilo kui kuani ki a ve ma ngai a sa o ma ngai a ke ungo fio anga so le lava poru mata ngo fie. Ia, pau sau le wa veara son fua. Ia ma no lava, a tai nau koe ta liu mai, e le iaru fatu e ariri. Te ai, langa ngo waru ka pua i whamsi ngonga rau. Ia, ma no lava, ia, muri e a lo panga na ua, na ona yo ruano e whaiko wa fiafi. Muri a kolo whaanga le whaangau, i le pionga ama pesua ma, onga ia ngaru ma le whaangau, i Galston, ia me se fōri ki ngā le ainga, le aligi, pa pe fōi le pionga ia kupora ma, le maunga ma le whaangau, ia o Neil, Sheila, ma le whaangau, pa pe fōi se ua whinge ia e meringi. Ia, ele ngā ka fōi lea o wōma e māsangi rā kōpisi e whia ngai ka makoinu. Ia, mure a kōlo whaanga. I ngai kura fiasi, ngai anga whaingkara la māngawa le whionga e le sunga le i ki a kongo. Ia, mure a kōlo whaanga si o kōwhingi nanga whaanga kongo maua mai a konginga. Konginga, whanguia lea koe la ki oe ma whaanga ngai e fiasi. Ia, e whapea fōi le isi o wōma e masai oe a mai se siau. Se uso le a rasi ma koreki. Ia, mai se fōi o rifkalenga ia whiuma maa ngai ai Kerstin. Ia, olo whaanga o lawa ia olo whaanga kai ko olo whaku isi o uso ia. Iu ka pua? Mika o e fōi. Iu ka pua? Iu ka pua e ma si o ngā kausi o i po longa ri o i longa wharekua. Tai lava le au, whatu mo lo marini mta maiti. Ioe, ia whakai ke le rava kaiko. Ia, soifua ia le au. Ia, ia ko whaia soifua. Soifua ia. Mari tatu mana umurimuri mano leon sai mai tāropa. Maro soifua tāropa. Tāropa la panga kaiko para sunga na wao, maro soifua la makapi la panga kaiko para sunga po e sao. Ai tau, ia, taurunga mai alo whaanga, whamurimuri. Ya kai ko bra bonga o bo le ko pa anga sungar pa penga ya sa krai le ba ese par ku alo pa mar faro sungar pa penga ya ka wala pa ba mata mar faro sungar le pa cho fa dum ba ni cha mar faro a pe sungar pa penga ya kapti fa imbiliaba a pe sungar pa penga ya Filippo ba fa ku ale ku sungar pa penga ya limba ba ele makiva ba fa ku a kwesh a pe sunga pa penga si pa ma fa ko alika a pe ya la pionga ka bari e fo pa ma fa ko ya lili pa pe la pionga to tai polo ma fa ko a pe kang basa basi ka bari vai a pe fa bo ka do ngafa fa ko ai len ape karo famungala ulimba bang faro ape ya kai bari kap manga ya ba ku ape ka faka bale vai ape baila ka bar far ku akwingi ape hana bomba de kabaya ngolongo di soka markinga ku ya ba enga ape fumba ko balolo siu ngat fanga ape urungia bale kausi bang faro kare si nga sereka ape ko pila upu mbale ainga di ape ka bari ba fushi ba for kwa halni ape ise ako ngase umbangu fuga bua ape kinga bakua ya afa ya perfangi ba ba ko ya ba pua lo fa nga ba ko kam kai badi ba ko fa le au ma lili lo ba ko kam ba kai badi pa kai ko bro bongo ia le fiafi tau fa sai fuia a kai mu ya kai ko sai fuia ai se toro le
O mai fo si ua tau tua ne fo e fiafi lo fa te atu malo le tunu na yo tamana yo tina o so mo tu fa pisa la na fa na witi ya pe la ma puta me o kilani manu tu tu ai o tunu ma malo le tunu ya ma o mai no fa tau ba lo fa te atu mo to ta tu mana mana i no fa ya tau si pe ta tu i o lo fa lo ta tu tu no tu a me o ma lo fa i se mai pa la mo ta lo fa e soi fo manguia. Ia, maule manoa, ta maha tau runga mai, wha mana mole. Ia, aia o lau fulpeki ngai le au a anga ngumela lua ngai le ke pisa ia la kapia. Ia, are apoi, se mea ole apoi. E ke manga oa sa aika se umangu ma whalau kusi e wai le la kapia. Kana ngō ka unga ranga pia, kana ngō ka manga e ngar basketball ngō e lau poro i ko kongor marai. Ia, o kere po ngā kārunga. Aka mai. Pa mai. Pong bia whaktai wangera o whionga e. O kaulangi e pala sunga re ria wa. Sire o nai manuia, ia, amaka mea po e crusader, ia, e aso pin ngaro. Ia, whai e rei. Oi, ara mga kuenga o konga ku awar ka. Iyo, fai ele le yo. Au ai, ele le yane. Nge ke fua. O ko ele le nge fa kingor ka long. Lei laua o Mosali wa sa o ya yang api le fiapi ma ko fongo muri anga ko sa ro ngir ka ya. O sa le li va veri yo fingari. Io che lo ngale o sol balele ya ro ya ko foi mai. O ma lo po ngai ke le manga. E ma lo. Ma lo o ma si lo mo kua. Manuvi ya va stai ma lo sia. Ya lo pa ke sa ese le pelo ai lava ya me si lo ngai mo via lava o lo so ma per tu ma no palo ya me na yo fanga yer ka ka ba ya. Ya. Lo fa como lo sunga de dia o mangia que o le kai me raso yes ya mar fa fonga nga samo lo fa como lo sun ya fa so foi ya lo sunga de dia o ya pa tai lava uso ka copyright pe ma viene pia pa so foi ya pa so foi ya lo patela tu mo le tro ya mo le foi ya fo fuanga me la to lungo le wala ya pui le lo to so fo to tai yesu yo to sa pa to nu ina le mo to malawa ni si wanga fi amanga benga pa mi le a to fi amanga benga ya ba tu la pa malo ele pa ngofie ya ma lo fa malo si nga luenga motu mai martaula fi la bata to tianga ya o ta to pa malo si mo fie e a tātou wha vai e a ngona poli whānoa noa ai whamnia ne i whaasonga maro le atunu i le fhoi i a fiafi a fhoi fōwhanga i a ariwhi le mō le i mnia fhoi anga i atu le malu mai o le pong sai maro longa maro le atunu i a i pe ariwhi le mō le i mōta malawa i a apulau tele o le lofa tu no o tātou tua e upiti ai tātou le pong sai la pa i mai leisi tai au fo ia poringa pe tātou le mātanga o fia o le atua lofa tele atu mo le mara tunu lo vatu mareta mana ainga pa te tele lama puto mai la tau umalava sia sanga levi ia manise le maro le atunu ma puto mai po ilunga le apia poringa ia marunga le YouTube channel leias pai vai asa ma se ma mausa more atunu pene poto tau tai se le natu ia ia pa mo lo to nganga ke siano ma ngalo la to ona sau se ponua te maputa se pa i po se taino le fiafi taito te loto le au ona soifua ma ia manuia.
Goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I.